Om Swastiastu. Inggih, ane mangkin titiang boleh galah nika ngocen cerpen bahasa Bali. Ane mamurda kenyam nenyi. Puniki kekawian oleh Bapak Iwayan Wikana Seraya. Titiang matang haturang sesama ngajaring Bapak Putu Supartika sampun ngecene galah mriki pingalih Pak Agus Dharma dia beli alit jul sampun ngecene galah lan Bapak Wayan Wikana Seraya sana sampun ngecene puisi nyane sesama banget. Ring puisi puniki utawi cerpen puniki amanat utawi piteket sane dados kambil inggih punika tatkala sampun Desa Iraga maju untuk pariwisata. Untuk pariwisata Iraga ten dados lempas saking dresta lan tradisi sane sampun memargi pangtan benjang pungkuran di sampune dresta utawi tradisi puniki memargi dan benten sane ngrumuang sekadi ring cerpene puniki sampun kamuat. Semua Bapak. Malih bos, bacaan titiang cerpen ane. Wak Mita, Om Swastiastu. Kak, jumpu semangat man. Nggih. Semua Kak. Pak ngomong merata. Sampun Pak. Dewa. Sampun. Nggih. Nggih. Niki sampun galah. Pangtan enggalan ungi. Nggih ndek wacen cerpen nyane titiang kawitin. Kenyamne nyam oleh Bapak Iwayan Wikana Seraya. Munyen sulinge saling saurin ngajak munyen ke desa di bangkiang selag-selagan bukit warna sarine. Ngainang genahe ditu sahasa tusing rungu teken pakibah zaman ane kaliwat maju buka jani. Suryakan kramo desane rikala nyangre pa ayah-ayah desa. Gumanti mendasar ban rasa senang tur kenyam sami girak. Briuk sepanggul pejalane mabarangan ngawi gending uripe ditu tusing tain ngerasa yang sebat diapin liunan anu nuut jalan hidupnya semalu ane joh teken zaman modern. Cerik-cerike liang tur wirang pada mapelayanan saling uberin. Sami liang pada adung mapelayanan miong-miong, pelayanan curik-curik tur maning pelayanan ane elenan. Ane istri-istri sami pada saling tulung ngadab-ngadab bokne ngalih kutu disirahne. Tuture makilit saling timpalin nuturang apa ane angon isin paon nganti kengken kecap di subane dedarane lebang. Diastun dedarane tuah nasi jagung tur nasi sela. Nanging tusing pesan tain ngainang uripe ditus sungsut. Yan subah jegjag suryane para kramo muanine sud numbak di tegale sud macong di tanahe sami mapupul di sakepat dur bukite
ane angono tongos magendu wirase ngilangang kebus suryane ditu pada mapupul sabilang ngorte kangin kau mabekal tua ajriken sami pada wirang sambilanga magenjekan sahasa tusing ada ane kenahang joh genap ajangan subuh pada deman yan subuh ngucap sandikala saka pate ento subuh dadi galahne i seka truna para truna trunine mapupul makitaran sami ngisi tetamian i leluhur eling teken angga ane subuh ngelah pa ayah-ayah dadi seka truna ditu sami melajah matembang nembangang pupuh ngantos tembang kekidungan warga sari muah kekawin pinaka penyangran rikala jagi wenten piodalan di pura. Yang subuh ngucap sandikala desane ento nu kuno abedik tusing jo kena zaman modern ngainang krama desane ditu tonden ngerasayang rasa dedaran buka jani ngerasang hidup ane subuh mapan hidup ane aloh teken kene lan kita buka ane rasayang ban desane ane lenan napi buin hidup ane ada di kota bilih-bilih desane ne ento liu ane tusing nawang ulian tongosne joh di bangkiang bukite desane ne ento bisa menek korat nanging rikala gumine ditu kena yusan kering abedik truna-trunane ditu ane nyedayang tamat masa sekolah de kanti tamat SMA tamat SD nu liu nunggak ngainang kewah ngalih desane ento maju truna-trunane liu ane nyemak gegayan dadi petani ane sebatas nyalanin hidup apa ngegenep dadarane wireh tusing pesan nawang pemargin apa nyidayang dadi petani sukses ento ngainang putu swastika pianak panrai jengah ngutang awak uli tugas tamat SD duduk ke ban yayasan panti asuhan ngainang ipun nyidayang tamat kanti ke SMA ane jani ipun lakar ngelanturang kuliah di pendidikan pariwisata di Selat Pasih uli itlun petenge men rai sing jasud-sud ngadalang yah mata ngusap-ngusap pipine sambilangan naktak dag-dag angona maman celeng tu putu jani lakar buin ngalahin meme joh tusing ke putu jengah ngutang rerama ngutang adi dinatahe metatakan tikah men rai makumpul ngajak somah tur pianak ne maka lelima me ampuraya yen panak meme ne jani tonden hidayang ngayahin meme jumah anu liu ane lakar alih putu apa nyidayang ngayahin meme buin pidan apa nyidayang ngainang bapa meme adin putune bagia kita masih apa nyidayang ngainang krama desane bagia kita putus swastika nyautin memen ipune benah tu nanging ngudiang pianak sebuah manjalan duung nyai dadi sebut buka kita sepatutnya bagia sukah anake lakar ngidayang man ngelanturang mas sekolah di pariwisata apa buin prabiyane tanggung ban yayasan kita kurenan ipune panrai mesaut dong bojo kita nanging kenah diange tusing jelas lakar kekalahin pianak jo memenyen lakar las kalahin pianake megedi apa buin
kanti joh ke selat pasih. Do bas tata kuno tinggalin pan kocir pianakne suba tamat SMA dogen jani suba nyidayang megai ngabdiang awakne dadi staf di kantor desa tiang nak melad masih kenahe apang pianake lakar man gegain lungan kanah dogen gede nanging usaha sing ada sepatutne biaya pesuang apang pianake nyidayang tamat nanging tusing joh ia masa sekolah ngutang awak tetagihane apang gede nanging pesone apang cenik kudiang man gedenan tindakan kuangan daya men rai bangras masaut ngualek pan rai ngudo dadi ketong raos jag berkuno gati dadi jelema biaya apa kal tagi kalangon tanah desane adap apa nyidayang nekang pipis moh bukite ento adap bukit gelah desane apang demono ajak kramane jag alosan walek ento subo yen subo merasa teken dewek lacur nanging kenahe bas tegah pianake jani kutang dini ditu sud pa me putu swastika nyalang me benah buka tutur bapane tiang jani ma sekolah joh ulian gede kenah tiange apang nyidayang desane dini maju meme tusing emat yen dadarane tuah nasi keselo meme tusing jengah ninggalin pianak memene adin tiange tuah kapah isang man dadaran nasi carik ento ane ngainang tiang lakar ngutang awak nguberin genah masa sekolah di selat pasih men rai tusing musaut ipun itah tak dag sambil lango ngusak yeh matane ane meketel-tel melusen pipine me tain meme pesu liwatin desane dini yan meme pesu jegjoh suba pejalan hidup ane ada di sisi suba maju me tain putu ngajak meme pesu mun sing jetain nenenan putu ngwalek meme pesaut ne men rai ulian meme sayang sangkan takut kalahin putu men rai ngelanturang nah me putu ngerti putu sing jang ngwalek meme masih ulian meme sing tain pesu ento ngainang titiang jengah kengken carane di subane tiang tamat apang nyidayang ngajak meme pesu melali sangat jengah kenah titiange hidup iragane kocak ngoyong di gumi surga utawi swarga dwipa pulo ane dadi ubaran jatma kanti uli dura negeri pulo ane nyidayang ngainang kenahe ane sebat dadi bagia pulo ane nyidayang ngainang anake nepuk swarga di gumine nanging iraga apa bakat tain ke iraga ngerasa yang pipis tamiu tain ke iraga ngerasa yang ples-plesan dadaran tamiu desing ples-plesan cunguh tamiu ne dogen tusing tain ada kanti bani mentas mai ke desa iragane anake di sisi mau beruberan apa nyidayang ngalap bagia dini di gumine ane oyongin iraga sat maka semut ane ngoyongin ipunyan buluan di kulit ne iraga ngoyong nanging isine rasang ban manusia elena dini konen ada sekolah S1 me apang tusing atengot yang mas sekolah apang disubane tamat pes-pesan tamune dadi duduk di desane dini apang tamune liu mai makin desa iragane wireh yen subuh kanti mai bani tamune mentas
Apa buin lakar ngoyong dini. Sinah desane ne enggal maju. Buku tomase ane lenan. Di Kuta, di Sanur, di Ubud, miwah ane lenan. Sangat genahe maju. Ento sangkaning pariwisatane me. Kangwang malu tiang jani ngutang awak gitu putu swastika ban mesaut nanging putu ingat di subane buen pidan tamat seh widine ngicening pejalan putu patut tetap ingat kening tata titi anen cen benda encen tusing pejalan pelih gitu mensari mapi tekat mirip kenahne sebat menrai suba sayan dag nyai sing perlu jejah pianak iragane sing jalakar mabikas boyo di subane ia tamat ulungan buah nyuhe sing jalakar joh teken punyane panrai nyambungin sade negah satuane mat bat suba dadi bapa paling lunga apa pelih iragane mang pitekat pianak apa buen pianake lakar ngoyong joh gumi dini ajak gumi diko itu pasti ke sangat melenan jag mesaut dogen men rai buen bangras mesaut putu swastika suba menjalan di subane duang tiban putu swastika nyalanin masa sekolah di selat paseh suba liu ilmu ane bakatanga sangat gede bekal kenahne apang hidayang sekan man hasil di subane ipun tamat yen saget ipun man libur semester turing man izin uli yayasan panti asuhane iputu pastika suba mulih ke desane tekat di desane tusing jatain ipun kanti ngoyong di jumahne apa buin kanti man nuturang kengken paundukane di genahe kuliah sambilang wai maglindangan menek tuun bukit mabekal kamera ane bekalina ban panti asuhane uli bongkol bukite kanti kemuncuk bukite fotona nak lingsir ane sedang nyuwun maman sampi masapot alembat nak cerik ane melalung sebilang mepelayanan kubu ane subuh kanti dadaran ane tuah nasi jagung tu sing jalempas kena jepretan kameran ibunya saisin bukit fotona saisin desane alih setingkah kramane masih tusing lempas kramo ane deman magenjekan teruna maka kidungan cerik-cerik ane melai mapelainan lan istri-istri ane itah ngadab kutu disirahe makejang gambarne duduk ke disubane makejang gambarne duduk ke lantas makejang upload makejang gambare duduk ke disubane makejang gambare duduk ke lantas makejang upload ke internet makejang gambare ento kakebarang ke dunia maya dunia ane tu sing ada kiwala ada di subane 6 bulan menjalan miribang kekebaran gambare suba tekat di dura negeri sing semang sing sanja suba ada dogen cunguh tamiu ane maslihat ke desane ento ada ane sebatas ninggalin bukit ada masih ane ngalih gambar buku ane alih ban putus swastika uli bongkol bukite kanti kemuncuk bukite fotona nak lingsir ane sedang nyuwun maman sampi nak cerik ane malalung sambilang mapelayanan kubu ane sebuah usak dedaran ane tuah nasi jagung subuh patuh fotona ban tamyune ane teka putu swastika setata mabesan ngajak kramo desane kengken
Apang seken demen tamyune ane teka pentas. Ingetang, yen ada tamyu teka, modal angon kenyam, kenyam malu adep. Tentu sangat ingetang ban krama desane ditu. Sabilang tamyu teka patut enemin ban kenah kendal terwirang. Sing dadi ngenahang sebete diapin kenahe sujati sebat. Kita ubin putus swastika ngimbohin pabesan na. Lenan teken endo genah kursus bahasa dura negara. Masih gaina ban putus swastika aneman kerjasama ngajak yayasan panti asuhane. Sayan pepas tekang tamyu genahi ditu sayan makelo sayan mapitah kramane sayan aran makumpul pet ada ayahan desane tungkulanga ngenamin tamyu ane teka ri kala sandi kala teka sakepat dur bukite rame nanging tusing je kekidungan miwah pupuh ane pelajahina ban alit-alite makejang dag melajahin bahasa dulu negeri kocap apang bisa ngenamin tamyu pet prade tamyu ni teka melali genjek dor bukite kala tengai masih suba sayat engsam ane nu tuah lingsir dogen aja ke dadua aja ke tetelu lanang-lanang ane mawak sitang sambilang wai suba ngobarin tamyu ma modal pongah juari lan modal ban ngadap kenyam ipune ngomong kangen kau yen para istrine tu sembuin je ada matuturan kangen kau sambilang saling alihin kutu makejang suba di jumahne melajah ngai sarwo adab pernak pernik miwah ajangan jaja balikal tanjangan ajak tamyune man asil sangat man asil disudne putus swastika ngebarang gambar-gambar desane endo kedura negeri sayan ngabulan tamyune sayan akeh sayan rame ane teka napi buen disubane swastika putus swastika tamat masa sekolah bisa kanti ngabu mobil tur merombongan tamyune teka nginep di umah ane tuah umah papondokan tamyune tetap pakedek pakenyem putus swastika dua ngai tamyune liang sayan makelo tamyune sayan bak tusing kanti meslah ejang tamyune teka matumpuk-tumpuk bukite di dur desane jani suba dadianga genah wisata ditu tamyune sangat deman melali noleh keasrian desane noleh parilaksana kramane ane tusing tain tepukina ditu di dura negeri pes-pesan tamyune jani suba nyidayang tata kina bahan kramane ditu sayan makelo nasi jagunge sayan kang sapang tegale ane ada ditu sayan enang tusing ada ane ngarapin krama ane lingsir-lingsir suba pepesan na nang sakit entut ni biasa ni nak tua-tua biasanya kita entut kita bangkiang miwah nyakitang awak wireh suba tusing ada garapina buin ke tegale genjeke jani suba kagantosin ban suaran musik kape ane sayan rame cedar cedur dini ditu bukite tusing da buin petang dedat buka si malu endihan damare jani kelap kelip mawarna-warni uli sandi kala kanti kalemah tusing tain rerenan ayahan keramane masih tusing buin ada makejang kagentosin bahan pipis ane ngayah jani tuah ngandalang pipis keramane jani makejang sibuk ngenamin tamyu tusing buin
ada pakedek pakenyam, ritat kala ada ayah-ayahan di pura. Kaki dongane jani masih sepi, ane ngentosen rikala ada piodalan di pura. Tuah speaker ane gembar-gembor, mamunyi tu sing ada ngerunguang, tu sing wen ada tutur kangen kau saling alihin kutu. Kutune subing subuh tu sing ada buin banding ngoyong di sirahne. Wireh sabilang wai pada kerimbat ke salon. Tusing buin ada pelainan miong-miong, curik-curik ban alit-alite. Pelaliane makejang subah kagantosin ban game. Ane ada di HP ne. Sabilang wai alit-alite tuah nulengek HP. Tusing buin rungu teken gegaine anake tua buka ane ipidan. Krama desane jani subah makejang rasa yang hidup mewah. Mobil, rumah, emas, subah pada nyedayang ngelah ada ngelah ulian sekan nyemak gai, ada sugih ulian ngadap tanah tetamian duene. Subah tusing ada aneng rasa yang hidup kewah. Buka dugase putus swastika tonden tamat. Apa ane kena hanga makejang jani subah Allah ngalih. Keramane subah pada sugih arta berana. Liu masih ane membading. Ane pap jani subah joh ane joh mana di pap. Ni joh pap di joh ni gara-gara HP. Sak menyamu. Ngajak pisaga subah tusing saling capatin. Makejang masa bang sibuk teken gegaine. Ngajak anak joh. Aheng akan ne pada nuturang sekancan isin pegelahan ne. Nuturang sekancan isin desane. Tusing ada kenyam buin di desane ento. Kenyame subah makejang ada peban tamiu ne. Yen ngajak tamiu kenyame manis. Yen ngajak nyamu kenyam ne jengis. Kramane sugih harta berana nanging lacur nyamu beraya. Kramane sugih mobil lan umah nanging tanah subah tusing ngelah. Kramane sugih emas merah nanging kramane subah tusing ngenah. Desane putus swastika tan bina madu. Madu ane ubarin semut. Semut ane tusing ada di desane dogen. Nanging semut uli dura desa ditubak ane teka. Semut ane ngabo kebisan mabasa dura negeri. Semut desa ane gigine puntul tuah nguntul. Mabaleh semut dura desa ne. Ane macaling renggah nataken pipis. Semua te ane belau celegak nanang bedak yeh dura negeri ni. Ni mirip celegak menanang yeh dura negeri ni artinya ngantiang pipis karena ia senawang ngomong bahasa Inggris. Kewah man pipis ni. Nah kangwang yang penting nyamu beraya tak. Sembanganen tu saget desane subah rame pesan. Bok barak, bok gading mederetan, makumpul selantang jalan. Sami pada liang, jeprat ngalih gambar. Makejang mabasa durun negeri. Uling semang tekad sanja, suryak tusing karuan. Minum inuman serba mahal, loh muani pada mamunyah. Maigalan tusing karuan. Buku anake susupin kala. Nah, ni. Hanya nani dot minum tu. Atur minum. Pangsing orang susupin kala. Nak apa lebihan pasti jelek. Makanya atur dan kondisikan. Igalan kramo desane. Subah tusing kang buang apa balik.
suaran musiknya cedar-cedor ngugang bukitnya di desanya itu. Munyin kidungnya tusing karungwa. Keramo desane ane man megai itu. Kanti uyu dan dadi pengenam tamiu. Megai uling sembangan kanti kesanja tanpa rerenan. Tamiu ne negak badur. Keramane ngenemin di beten. Kerama ane tusing ngerti bahasa dura negeri tuah. Mabalih tamyune saling jagurin, saling sabat ban kursi. Rikala rausne maketub ban inuman ane ngamunyahin. Desane biut, desane letah. Getih dini ditu baceceh. Nah, niki cerpen niki sampun uput ke wajah dia. Sekemaon titiang nas agang rena sinampura yang wenten keuangan ring manah para penonton sinarang sami santukan titiang manusia enten lempas saking keuangan ring manah titiang niki titiang aturang suksema majare penonton sane sampun presiden nyarengin titiang matah aturang suksema niki majang ring 99 sarang sami yang wenten bebawasan lan kewacenan titiang sanitan manet ring angga para penonton sinarang sami titiang longsor ageng rena sinampura mangda menyang pungkur titiang malih presida ngwacen cerpen ini wenten galah niki ante galah niki majaring bapak Pawana Suta ide bagus untuk semua nah dekat ada mentan semua ni tak ini hasil ngarang pak semua pak ini semua pak terus wartika mewali ini untuk live ring lahirnya sana mangkin tiang sinap santukan pamentan wengi mangda ring kewengian ki raga presida malih ngisinin sekancan pikaryan raga ring puri swang-swang ini live sana mangkin tiang silap untuk rama sakti om santi santi santi